voin hi mei ni thum sang ni le som ni pahni thole ni jing ani a tukin zinga Vairengte o chanchin buina tualchhung news Aadhaar karon siat sole don ani SDO civil hovin VC member ten khawtlang hmasawnna tana poimote sawiho nimin chama Aadhaar som pakhat khan Vairengte SDO civil conference hall a tualchhunga village council sanga VC member te chu SDO civil in a ko khoma khawtlang tana hmalak na tur chungchang te sawiho ani meeting hi SDO civil pu neng thian lala chuan a kaihhruaina SDO civil chuan khawtlang faina le thianghlim na lama tranlak angai nia a hriat baka venglai kon kongpui sira chahme zorna om chu lirthei vei vak laka mipuite an him lo nia a hriat thu te khawchunga ar pon om then khatte chu vengchung mipuite tana rimchhia ani thin thu te soilang bok SDO civil chuan khawtlang hruai tu te chu an veizong le malak ngai nia an hriat te soitura asom angin VCM te chuan an veizong te an soibok ani village council member atangin khawtlang hmasawnna tura tana thilpoimo chhrang te ngaithlak ania thusai tu te chuan Vairengte tuitlan aitlang lui hum zel apoimo na te soin safe aitlang lui committee po din ania hei hi SDO civil kaihhruaina malak ni se omzia om deuh an be sei thu te soilan ania hei baka hian state bank VC10 field thar an lei chungchanga CIZW School 10 DFO policy pa complain an lo siam chungchanga Vairengte 4 VCP in DFO ne na thilomzia a hriat tir chungchang te soilan ania state bank khawchhung kongchep lu tukle kongchaklama bungroda thin anom thin chungchanga bungruate senghoi ani theinan malak angai thu te ngaithlak ania aitlang luin khawchhung min chom zo reng don silova chumi atana loin buat seilok nan Vairengte 1 VC lam chuan phulro lui chu an huam chung chom tura malak ni se andu thule high school tui khwalama bollo pe na chuan khawchhung adol zo lo deuh nia an hriat thule he bollo pe na hian phulro lui ati bollo dante soilan ani bok venglai kona chhme zor na chungchanga VC lam chuan kongthar vengton tir uke thang velate kot zol zawlaya bazar seat market sakni se andu thu soin hemia tan hian ruam na po an boi pui mek thu an soiboka hei baka hian khawchung faina chungchanga VC mal ang chawa malak na chuan khawchung a huap zo lo dewa alana wangin SDO civil kaihhruaina malak ni thei se andu thu Vairengte 1 VC lamatangin ngaithlak ani bok Vairengte 3 VC lam chuan an huam chunga petrol pump mizo fetten tuilon kortur kongsir an lei ma se vo in thlenga siam lani lo le kongpui ti chep zonga levung om chungchanga SDO civil rom manna malak atrul thu an soya heiba ka hian an huam chunga CCTV da ni theise thilbo thin chungchanga atangkai don ni in an soya IR company headquarter omna tur pan na kong le Vairengte new secondary school RMSA ten kong anin trom chu thalawa an hriat thu soin kong thran siam ni theise andu thu an soibok hengba ka hian Vairengte khawchhung finally thianghlim na chungchanga chakzo ka malak apoimo na te soiho ani a vokin rim chia mun tam taka om thin chu vokvul tu ten midang tana har satna siam lo tura hriat tirna SDO civil atangin thu chu ani se andu thu an soya kongpui siam tu NHIDCL lam 10 Vairengte le bilko thlirin kar an siama road marking siam le se andu thu te soilan ania venglai kona bazar mek chu mipui te him na tur le an chhme zor te alo thianghlim jok thainan hol venglama son chhouni se ti te khawchunga traffic jam om tamna tukti ji omnan traffic police poimo na te soilan ania traffic police om thei se andu thu an soilanga khawtlang hruai tu ta chu danjam konga po tran an laka mipuit en ton ber an ni awangin helmet khum chungchanga po mipuita zirtir tu le ti mu tu an ni apoimo a tun hnaya lir thei che solna thlenga nunna chan na om thin po mithiam jok ta chuan helmet an khum lo wang ni a an ngei thu te soilan ani bok thu
thu soi tu then khat chuan Vairengte SDO civil office a hian mi puite rem chan jok na le ol sam jok na turatan revenue staff pahni vel ron om thin se an du thu te soilan ani a Vairengte 1 VC lam 10 kong thar venga veng thar an siam chungchanga mi pui om to te tan eng le tui le kong siam chu malak na masa a nei apoi mo na te soilan ani bok ani SDO civil pu nen thian lala chuan Vairengte VC member te atanga thu soi sang te chu bo zui thei chin om ang te chu bo zui tur ani thu le malak ngai ang chi te po an ti thei tur om ang chi chu malak thuai ani tur thu a soi bok natural calamity tanpuina chhuak ni somni le pariat thali sahni le somni pani khan Kolasip district chunga Khuarel chhiatna thlenga tanpuina dil tu te tanpuina tur chu state disaster response fund SRDF nuaya ti chu ani a tanpuina dong tu zong song te hi mi somni panga ni in tanpuina andon za ero anbong ro chet dana zirin adang lama Vairengte atanga tanpuina dong tu hi mi paruk ani a paino matanga dong tu hi mi pani le sei pui vi atanga dong tu hi mi pakhat ani bok tanpuina dong tu te chu hetiangin Vairengte atanga dong tu te chu arvanal sangi do to rof arzo khuma venglun Vairengte cyclone in ati chiat sak ani a hawa sonof thangte atlang nuam huan thlai kang boti donof khemriang alet tlang nuam huan thlai kang dar than sang a sonof ti zat luna ayo si veng huan thlai kang PC lal hmasawnna sonof PC zai ming thanga ayo si veng huan thlai kang khum thanga sonof ngula let fil veng huan thlai kang paino matanga tanpuina dong tu te chu vanlal boya son of art tholala phainom saron veng in kang lai thang vunga son of VLC amalet bethel veng huan thlai kang seiha pui vi atanga tanpuina dong te chu vanlal fala son of lalom thanga seiha pui vi huan thlai kang heng Khuarel chhiatna natural calamity tanpuina dong tu te tanpuina don hi anmani akaw na alut don ni in DMNR kolasi pathok tu te chuan Vairengte o anhril Aadhaar siam chungchang Vairengte SDO civil officer Aadhaar siam thin chungchanga tunkara tang chuan thule om ma chu SDO civil officer Aadhaar siam thin chu chomalam dar som pani thleng chau kwalpui to tur ani thu kan thu don na chuan a soya chonhulam dar som pani hnulama chuan Aadhaar chu khoi thei ani to lo tur thu a soibok DVO in tlawh nimin khan Vairengte AHN Veti Department Office chu Kolasip DVO District Veti Officer chuan aron tlowa he huna hian check gate chungchanga har satna an nei chungchang te khawtlang hroi tu te nen an sawiho ani pawar omdon lo rohman lok angin voin chawma dar somatanga tlailam dar thum thleng hian bok tlang substation na 33 kV current transformer kon pui chom tu le 33 kV circuit breaker transformer bay 1 te thlak tur ani dona hemi awang hian kon pui le Vairengte power subdivision home chunga karena omdon lawani police station report ilo ngai thla ang nimin khan FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ani heti lai hian Vairengte police ten an check gate thuam thatna an thom mek chu an la zo fel lova kar khatnu vela zo fel thei anin be sei thu Vairengte o anhril tui chhuak dan tur voin hian khochunga power supply om thei don lo awangin tui an sem thei lo tur thu soin mi puite hriat thiamna an gen bok ani